Govoriš o vezi između mogućnosti fizičkog i mentalnog i tako dalje. I meni naumpada moja kćerka Ajla prije par godina, pa ide uzbrdo, snijeg je neki, ona vuče sanke sama i ona osjeća fizički da ona već ostaje bez snage. Baterija se troši, ali ona ne želi da joj se pomogne i ona sama sebe bodri i kaže možeš ti to možeš, Ajla ti to možeš. I ona ide uzbrdo i ona je uspjela sama sebe ubijediti da može. Da sam ja njoj govorio možeš ti to, možda ona to ne bi uradila. Ona je negdje to instinktivno sebe ubijedila. Bilo bi dobro, ja bih volio da mi odrasli tu sposobnost imamo da sebe nekad možemo ubijediti. Obzirom da poznajem Ajlu, to mi je potpuno liči na nju, ali je odličan primjer. Ona je pod stresom, ona je pod pritiskom i tu se dešava jedna razlika. Možemo zamisliti Ajlicu koja govori možeš ti to, ali zapravo u mislima je moraš ti to. Ako ne uspiješ, nisi dovoljno dobra, moraš ti to. Koja zapravo osjeća tu cijelu situaciju kao jednu prijetnju i koja joj trigeruje samokritičnost, samosažaljenje, osjećaj da je ona žrtva, osjećaj da ona to ne može, a sebe tjera, moraš. To nije dobro, možeš ti to. A možemo zamisliti Ajlu koja kaže možeš ti to, jer vidi u tome izazov, jer razumije da ima snagu i razumije da može uticati svojim mindsetom na to da uspije. Ali zapravo nema moraš, želim to, važno mi, ne mora. Taj kapacitet, kad smo pod pritiskom, kad smo suočeni sa stresom, sa izazovima, recimo u poslovnom kontekstu, sa situacijama koje nas jako guraju van zone komfora. Taj kapacitet da prepoznamo kad smo ušli u ovo moraš i kad taj izazov doživljavamo kao prijetnju koja nam trigeruje neke obrasce nezdrave i nekorisne, rigidne i da ih zamijenimo ovim mindsetom gdje to vidim kao izazov ili gdje vidim da ne mogu uticati na nešto, pa onda to uspijevam prihvatiti. Pustiti potrebu da sve kontrolišem i da sve mora biti kako sam zamislila. To se zove upravljanje stresom. Ne izbjegavanje brda, nego mindset s kojim ulazi i ponaša se kad dođe do zadnjih 10 metara tog brda. Super primjer.